Sikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Si Kangay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti pa nagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbaga. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanag? Wenangam, apay, awan plano yung maadaan ni ti anak. Nuda kami, adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta inam nga anak. Nuda kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaang, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno ada pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatam kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaang ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Inam ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang isuda mo? Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaang, ginapatag, adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga Rud, awan pay laang mo. Adda ko man tapno adaw awiran ta. Wan nga Rud, ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagadaan na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata. Oh, apay Dalya. Kayat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mag. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawa, amti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay iti sabali sa anak ama ka anak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga ron maadaan iti anak Sayang. Wan nga Rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa mo nga Madanaganak nga Rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akasla na unag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namnamain, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat adamot gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasao kanya kung apa yan ngay. Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak Dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laang kadata. Saan? Wan, narigat gayam.
Ala, maturog tan. Rabin. Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo aya. May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan a bendisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Surwan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagita nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to la agpapaanawa ti kukuin da. Ala, saan mat Apa itulok mi nga rod mat ayang agasawa? Saan mat Dalia? Sapay la kuma Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti do nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobra mo't daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay, kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang ano anda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda ti agan anak. Narabyan ka manen asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ka nagpasada. Ay, kasta aya. Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapakan ngay may dito balay, anak kao. Wan, na sa paarimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho. Kit awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan Wan nga rod. Itamot la akas di ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't iti kastaunay. Kaasi kayo mo'y. Awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo aniviron, agsasaron nun, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam mo. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaunay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumilang dagita nga anak. Ang mga no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita.
Iso nga ado ti walwal nga ubeng, tabaybayan mo't ngamin, nagiti dadakkel da. Di da isuro animbag, nagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak, da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manen, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manen. Iso nga rod adyak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay day a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawan na ah. Ibaga na agatul, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ah? Saan mo't? Apay aya. Anya kumati pa kaburingak nga Nasyak, maburboring akon. Ah? Anyat pa kaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ah? Eh, kat adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampun na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di mo am mo rin jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Well, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan dagiti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo dagiti anak na nga ipaampun na kadata. Pasig alalaki. Anya? Nagadun. Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na laang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangipaampun iti talo nga ubeng. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan nak amang isir na karag iti kagawaan na iti ampunan tanga ubeng. Ah? Manot taw-tawon dagitangay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak Dalia. Adda magayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Ah, kasta aya. Ginulpiyo matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Ah, Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? aganak kayo ngamin Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tay mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maaddaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Diyak man amoy ti day babae nanang. Saan amaw-awatan ti bagbagana.
Husto, jay kunak ide anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Nga, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Ay. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalia. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupurupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupurupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kanakaklat ta na gito. Nya ka kadi. Ha? Apay, nalipata, makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubing. Apay, karupurupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Kanya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubing. At dada ijay silad na. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubing, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na. Nagsina da kanon. Pinanawan nan ginobyo na, tagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nakdalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runak at babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita nako. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minin dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwada. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdaktal ti karbanga kanya da! Nababasit da pay! Anya jay kunan. Sikat ti ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, Dalya. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, Dalya. Amok ka napatugan ng itubing ken ka. Isa may kawa kamay. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Ha? Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramin mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyan padinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilidan. Dalya. Pakawanan na kumawain. Sapay ko matamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapol ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan na ka day. Diyak mo. Itatay panaw dandag iti anak mo.
Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapul iti si Kugam. Ah, ay kwa, jak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapula ang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalatta ti asawak. Maawatan nak kumamit. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang ag senatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalang kan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya, diyak kabalan nga klonin na ita. Isong ag senatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalia? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kan adda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isa abay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti way-wayan na. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan veron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlatad agiti tao. Ay, una yun, ti kasta nagtungtung palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga ron. Ay ayik unay ti bagik ita, veron. Panagriknak ket awan ka is kak a tao. Ala, di ka agsao iti kasta Kandi mo ay ayan ti bagim. Taore kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka Dalia. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, veron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipat mo dagita, Dalia. Adto ti gatang yung iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman na klaunay dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Isu arumbang la pagadalam. Kat kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agtorpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan agturpusan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod napud no ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay kare ni Ignacio para kin ka. Kaya't kula una ay para kin ka anak ka.
Maragsakan nakparakan kamilingan akaw. Nilaangan Jimina ti saan pa yan nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang? Da kayo akin manang muadalay. Awan pa'y matrabahok, nanang. Agboy agsamak pa'y mata. Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yudali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Day lang ano kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni Tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina. Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kuana. Iso apang nga si mat, tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling mo't timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar na. Ne, dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanin dali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay, dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yun. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga ron. Pagadalam latan ani Jimina, agurayak man iti manu atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek, amang ano kunaan na anaalas ti ugali. Amang ano guraan nak, narigatan. Ay, nala. Bayam, tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot ta na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakain. Un nga road, naimbaglakit din ta nagagat damot payman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti di na. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga road tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kaya. Isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay,
Sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payla day taatulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling adda kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyur urnungam kinsaan ka naimut. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo, Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dakkel, tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Malaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y may tapag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumut-kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin na ti pamilya tayo latan ti eper priority. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabalin na ti kayat na ti masursuraw. Aglablabos mo tan no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak kao. Nakita yu ka din dayto, nanang. Anya dayta? Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng Dali kan Manong Ignacio. Anya? Makiasawa ni Manang mo? Di yu amo, nanang. Diyak amo ti may papan iti dayta, Talaga amot na diya kabsat mo, Natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dali. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod amabalin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makawawat, Oscar. Napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang awgalim. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakit? Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod.
tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano, agraman ti balay, saanon ana ipatarimaan ni Dalay, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukom ngay kuring, di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan di apo ko ta. pagan anok ti umay. Na, di mo kaya na makita ti apo ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa na diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabian ka. Anya kumaita no narambianak. Awan mo trabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglaangan tayak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamu ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan yaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita amakit mayat ti isem ti apo taken ka. Kaya't namay ti makiayayam ken ka. O baemot namin Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't yaman ay, nagloko kan. Apo kom da ito'y, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iso apim manaw ako ni Jabalayda. Anya,
Ay agram day tatawa. Sinaam nga minan. Idarumon no iso. Diyak idaruman. Basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jeng asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen Agpatpatinggan sa mula iti sa o je anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibagada ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, abay ngay. Idarumdaan no kas na teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kinig na siya nga asawam. Tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamat nga ro ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka nagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong ka, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra materialis si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi ang materialis. Ado pa'y dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami timanangdan iti agtrabaho. Ha, ay nagsaya atin barok. Nagsingpot kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na dyan nanang. Lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan na ka maumuma amang mingming-mingnidan na kaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanyak. Uray pa'y nga taagas sawat anton. Kasla armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Sutong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapaliti sa balikan yak. Alang arod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rudan, nukas tati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imut ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbasa o surto anak ka? Baka lawas pa lang ang nagkinaawatan niyo. Agam-amu kayo pa yan ang bag. Amun niyo, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amu ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadagiti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, Anyat makunam lakay.
Apay, makaas-asawa ka launa yung ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kaya't kung nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken ka sutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Why? Ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Isu nga raw da kayat kun nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaisu na akinayat nak, isu nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan suto ah. Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan ang mapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar na pa kay kamangan ni insan ko. Nalanga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta day tiyunay unay ko, suto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan dakin kargo ken kuana. Ket sapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta baraw. Ket no bilang di munton kayat tanak ko. Ket kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Ta si aawat aklat takang kwana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem, ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid ni bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anyante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawan ti? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging ginaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ya ko manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko soto Talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit na anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no mayranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lap ta ni Sarina.
Adakan ka dayta ah. Basta bantayam nga rod anak ko ah. Ulitak, si kantaon dakin kargo kan kwa na ta asawam ka nga rodan. Oo na nang. Ay, iti marayan. Kamatam ni Sarina asutaw. Oo na nang. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sutaw, anat napasama kidirabi eh. Apay, akinamat mo ni Sarina. Ha? Ay, kwa? Agin kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat ah. Agin nantil da nga kinamat. Ah, Ala, agsagana kayo, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, ta sumaruno kami to kani Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan sutaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa aren na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma pa'y tanak ka. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam Sarina? ala. Apay akum kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak. Limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam agnaid ta ijay aging gati kasarta. Uwan, Sarina. Agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asaway lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam nga agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala, hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di pa nag-isim na. Anya, Akin, agtantanamitim pa inokwa. di lamat madlaw mo alala kayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ta. Anya, agulay mo ka mamay. Tila ibagbagam. Ha? Lay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas jagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ha? Nyangkel karinyumad. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ato ti kwarta yaw.
Mapalbalin pa eh. Ang no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo talaga tsamba kay tinapintas sa nobya. Kung amat na nasino kan nagsasaw. Limastog kamatan kanakan. Nini, ay isan mataang kan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak sarina? Apay ko na. Apay, Suto. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kanay ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Suto. Uy, sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw eh. Awan ti kaskan ka napintas ditaw eh. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw eh. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sa nabalay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan nada kayo ti mapapal kanyak angkel? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw eh. Nilatan sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkel. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkel ha. Ta mapan kami biit dita store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay dita arubayan. Kita amanay. Na. Dalawag nga makita dita ita silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao niya kunak. Ada tililing na dahil sa babae. Tatangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililingbot nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. Ano, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul-uli makaklay. Sumapol ka sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas Jemart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkel. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, katwa na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, angkel. Ayaw. Ay, hehe. Alang arod ka anakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbang nga oras mo, Sarina.
Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wen, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuon tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrikenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata, di nakkuraan iti dayting ibagak sa rina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ni Soto, awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, kansa nga 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakade, tata? Well, promise na love at first sight takin ka sa rina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Pag-aagaw nga ulit ang traidor. Awan mo't matingin aramid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Sana ni Sarina ti pabasulan niyo. Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto nga ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dinutin na pananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san. Medyo naliday pa. Ngam, saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito'y lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang ano mang riribok kamot. Saan nun, san? Hindi da mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan nun, san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samet pangarwem. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak,
isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam, ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni Jibalay na sutuhan. Ni ka nagsubsub lilitoy sa rina. Ay, sus! Ang dyan mauro-uram na yan! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsak amakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw iti balay. nagmayat niya, ginat niya. Ay. Awan mo titi abay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat. Nga madda ka manditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasurun kamot, Baldo! Nay! Sara! Bigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama. Tapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na. Tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula sa asawom. Bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta umayak ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanaw. Nagadumad tayo. Basit na nga rudo ng kal. Ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Bala, umay ka nga raw tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man na nagitingin sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kani Uncle Ando. Napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat.
Baybay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kas nakurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakitam ka ni ti may sa taragan ko ang manok? Anya manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. Adna mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalang na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanen mapanawan dagitay pat gen na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit bakit? Bantayak lang dagiti tarakan ko. Tamay inot damot na may busay. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da nga. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Hindi Carla. Di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduhat tarakin mau baraw. Owan, ngam di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan na maarami ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay latbalak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanon iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige, padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kumanga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan?
Birbiro ka klaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na nakarla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasauak ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati at bagbagtit na? Nga, mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Sulang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ano po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga roti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ah, apay aginaw ka din, di bakit mau? Unar dang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antim, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan, kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Eh, saan angkal? Laman langan. Oray nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay ta, ikan rumanan iti adaw, atarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Ganyan. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito, tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya paginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan kumaaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bigatin bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita.
Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Pagpwesto bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ka, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang arod agid iribredep ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmaya atin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo ato magari ang manok? Baka nung mangag na kayo manong ti among yaw, di ka ba nga? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nanakarla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa nasaysayat ko man yung bagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin nyo mo't nagiti tarakin ko. Pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na,
Talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agid na ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Mun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kay lat nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas ide at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa.